Gdje ste ljudi? Dobrodošli u drugu epizodu gameplaya Return to Castle Wolfenstein. Ako sad sam namjestio zvukove, pa sad je malo, kak se zove, duđe. Čekaj. Ček, od ne beš odima neka ručka. Da, ovo bi trebala je ta ručka. Sad čekaj, ne znam kako da se popenjem. Dobro, ajde, nećemo to sad dirati. Ovi ovdje likovi su gotovi. Fuck. Odavno nisam igrao u igricu. A ovo sam se sjetio sad, razmišljao sam šta bih mogao da snimam i palo mi na pamet. Pa ja sam snimio prvu epizodu ovoga, ali nikako drugu. Pa eto, evo je druga epizoda. Hello. Do još ne treba da idem, prvo moram vam dole da idem. Ček. Ovdje pa ovdje imaju merdevine negdje, jel' tako? Šta je ovdje? Ništa, ne uzmemo to. Aha, ovo se otvara. Ali nema ništa. Pa ovdje moraju da imaju negdje merdevine. Jebi ga, nemaju. Ništa, onda idemo vam gore. Ne mogu sjetiti, znači možda sam pre 3 leto, sačkaj. Letos 7. avgusta sam igrao u igricu i prešao sam je cijelu. Ali igrao sam je na hard modu, pa sam je igrao možda nekih 5 dana i 5 dana mi je trebalo da je pređem, ali ono bukvalno non stop. Znači ja sam sad ovdje, aha sad dolazimo. Ovaj me mogu biti. I uglavnom, potrudit ću se da ovu igricu završim do kraja. Pošto, čekaj da izgasim sirenu. Eto tako. Ako niste znali sirene možete gasiti i palite. A vidjet ćete kad bude imala jedna misija, kad... Vidjet ćete ima jedna misija da ne smije sirena uopšte se upaliti, to je mnogo teška misija, ali naravno i to može se... Evo se otvara, ovdje ima nešto. Ali meni je pun, ne nije pun. Da je vam to, evo ga. Meal, ovdje mi puni health, da još jedem. Cold meal, hladno jel. Da se prehladimo. Znači gdje sad idem, aha, vraćamo se vamo. Sad bi trebalo gore da svi zašli. Mislim da sam ga ubio, nisam siguran. A jes, haha, headshot. Idemo vamo. Što ovdje imamo? Ovdje je zaključeno. Znači idemo vamo. Svi vozimo vam dole. Dobro. Ako je ovdje... Ovdje ima neki tajni pogledajte, ovdje ima ova ruka dole naslikana na ovome, ali ne znam kako se aktivira to nikad nisam znao. 1000 puta sam prolazio ovdje i 1000 stvari sam probao, ali nikad nisam znao. Ja kako se sjećam, ono može ovako, yes. Evo ga, parkour, momci. Tu.
Znači ovo možete ovako uda se popinjeti ako niste znali. I da, to bi bilo za ovaj nivo, mislim sad će negdje kraj. A inače biste morali da idete ovako okolo sve. Ovdje morate aktivirati ručku da biste prošli, tako da vam ništa ne vredi. Ja sad inače držim shift pa idem ovako brzo. Pupi metke! Ubio sam ga iz jednog hica. Uzmi pušku. Uzmi ti pušku. Uzmi pušku. Puška ti život spašava u ovoj igrici. Pa da, onda je ovdje ona kapija što treba se aktivira. Meni to sad ne treba, nijem što je ovdje? Ovdje sam bio. Što je vamo? A vamo... A da! E pa se sad ovo. Sad ćemo bacimo jednu bombu ovdje. I trebalo bi da uništi. Je li uništilo? Ne, trebalo bi da uništi. Znam da ima ovdje neka fora se uništi. Evo ga. I ovdje je taj secret. Tajni prolaz. I ovdje imamo treasure item i ovo ovdje ne treba, ovdje nema ništa. Imamo ovdje kacigu, to da mi zašto. Znači to je taj neki secret way, secret room, tako to. Sad se ja ne sjećam tačno gdje sad mi idemo. Ja sam ovdje bio. A ondje. A sad ćemo mi ondje. Opa. Evo ga. Idemo. Opto. Tako. I ovdje bi negdje trebao da je kraj. Onda vidimo. Prvo 100 metka. Na full uzimate 100 metku. I možete 100 metke ima neograničen broj metaka. I što je dobro, ona može da uništava ove stvari. Sad idemo dole veliko. Ma je malo teško da 100 metku pomeriti u stranu. To je to. I onda, a ne, evo gore još jedan. Dobro, to je to. Onda vam dole ima ovo jedno. Što vam dole ima? Imamo to, dobro. Idemo dalje. Na brzinu da prijeđemo i ovaj nivo. Dobro, ovdje nema ništa, ovdje samo ova prostorija za vojnike kao. A sad gdje treba da idemo? Sad treba da idemo vam u drugu stranu. Samo sad moramo da izađemo odavde. Izaćemo ovako vuda. Ajde ga. I ako se pitate zašto im ovako prilazim kad pucam, pa to je zato što preciznije je puška ako im priđe, a na dalji rafal nije precizno nešto. Idemo gore. Gdje još ovdje? Ne, ovo je nešto drugo, ovam se izlazi. Gdje se izlazi odavde? Ovdje. Da. A fuck, ubit će me! Uzemo ovo. Ubili smo ga to. E sad ovdje, znači sad idemo na onaj most od malo pre. Ovo je znači onaj most od malo pre. Ovdje se penjamo merdevinama i idemo ovdje da su ovi bili vojnici. To super, imamo health više. I ovdje je kraj nivoga. Fuck, pao sam. I da, u ovoj igrici primate fall damage. Ovamo. I što je dole? On dole je kraj nivoa. A na druga vrata imamo ga se otvori. I dobro, to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!